sengikhuluma isingisi esingaka kanti umZulu uyaganga uyangichaphaza ngichashaza wena wakithi ngikhuluma isingisi mina ngifuna usizo la abantu ba MTN ngizongichaphaza hayi sekunto engifunayo hayi vala ucingo uyaphetha wena hawu uthini kanti lo sisi wa MTN hawu nani ba MTN banjani kanti yazi ukuthi owakithi umuntu omnyama ungikhulumisa isingisi sengigeqa amagula ndoda ngageqa yabona lo muntu ngize ngiqala ngithi good afternoon yabona uthini uthi hayi seze morning time uyangizwa ukuthi ngiyahlula ngiyazama ngibambe idindi siyasiphuka kodwa uyaqhubeka ngesililo uyabona ukhuluma ngesingisi ebe umuntu omnyama uqhubeka ngaso isingisi yabona mina ngizosethi hayi ube nosuku lohlephudi hawo yazi ngizosevala ucingo sethi ngibe nosuku lohlelo kuyangibuza ukhona nekudingayo yazi yini lento akayenzayo sekuxhaphaze kanje sesichashaza yini abantu abamnyama nisichaphazelana ngoba bathi isingisi somZulu uyasiza ukuthi umZulu lo muntu uyezwa kuyapataniswa ngiyabamba ziyaphuka idini yabona mfowethu nenkinga ye-airtime la ubona ejayizolo nginenkinga ye-airtime la ngifake i-airtime izona ubukhona ngiyavuna namhlanje ngizofona ayiseke airtime ngiyamchazela ukuthi I have a problem here yabona uthi what's your problem I put airtime in a card MTN card I put airtime and then I found no airtime because it's it itself yabona izidla yona izidla ngokwayo yeyimaya ngithi it itself the problem I look problem I have yabona ngithi it itself yabona without my imvumo permission without my permission it itself without my permission ngiyathetha uyabona ukuthi ngiyazama wethu uqhubeka ngaso uyaqhubeka ngesilimo ungichaphaza lo umuntu wakithi black people abantu abamnyama sichaphazana sodwa ngiyafunda ekoleni sifunde sonke sithwale kanzima mase nilapha sinesichaphaza usisi wami lo ngichaphazayo yes ngabe ngiyeza ukuthi mhlawumbe umsuthu mhlawumbe noma kuthiwa ivele ngabe ngithi is okay kodwa umuntu omnyama umZulu uyangichaphaza emini yes bebani uyangichaphaza ungizwe ngiqala uqala ngithi good afternoon bathi hayi wrong sir is a good morning yabona kodwa qhubeka kwangichaphaza engizwe ukuthi ngiyazama ngikhipha ungekho ngiyapitilisha mfowethu yabona ngoba ngumZulu bethi ngimele lento ukuthi ngiswakaZulu kodwa uyangichaphaza hayi yenziwa lento leyo usiyangibuza kukhona yini ngiyathi ngisafuna lutho yayivala yenziwa lento leyo